for tituni tememufo dance ban bi dia aya na dodo na edwen ho a wo mo ente eye asese sa ekwan no ehu benya se wo mo ebejae because enya de se eboa eye sana ma dodo na ehu niomemu na ema wo mo susu hu ana monto de eva ho anka na se Ghana for ensusu senka posifo ana ahomabo adwuma yekofo no wo mo ebe dance asuban no ebi edi na so kame akwakoye se wo mo ene eye timamufo ni nyina no ejina one skill like se de ebinum eye no enua ebi na wo mo so dan no edi adodo na esusu se aposifo empodi ana se security agency empodi monioma bi wo honom kwampo na nke wo se enye underground work nkoa ansana nipa na timamufo eni ebebo mo so wu se na ekoso na se motimi build enya mo stand e wo honom na ebom se mo sore na bibia na ma start na mo de to aye social media eso na bibia na mo de to social media so eno ne sa kwampo no mo modern bo ana se nyoma mo pese mo nya entimi ensipine enya de se ebetimi akoso na ede na ene de aposifo aye no ntema Ghana for e kasa sa ense we ede atwom na abusuafom ye bebo era emunu meka mo se ocha de herbal center ena eso ya sen ema ye de adwumedie no eba ebebe somo abre ene abrebia ocha de ese se eye asthma diabetes oba wo pa wo be ma wo so wo be ma entimi engina so eso anase eso anapese enye kese ni nyina no owo ano adro ede ema so pese on kolongenia ni nyina so no so obetimi aboa wo mu ede ne wote ete ekra enu tifane number e wo screen no eso na ene no entwetwe enkomo na yebo ede era ensem no emu enu Ghana Police Service for the Nsimbi Ababeto Abontain one more verified account so na say the one more agent na say one more the one more ehu enipa bi akwakopie mu e was Spain na then na one more kwakwaji was Spain ho no na say one more echuma one more akwakwaku sua how to tackle armed robbery and terrorism e wo ye meyi emu na eno na one more de Ababeto Abontain no amadodo na e ka say kwan ya one more fa so ye one more enyoman etweye na enye ne kwan so eno no na Ghana Police Service wo mo statement a wo mo ede ebeto abonti na busiafo mo me kwan na menkenkan emfa emma se de eda screen no eso no ekono na mani enso etie ye de make no eso say counter terrorism training in Spain as part of efforts to curtail any terrorist activities in the country. 8 police officers of the counter-terrorism directorate of the Ghana Police Service have commenced training on counter-terrorism and transnational crimes in Spain. The trainer of trainees into bracket TOT course sponsored by the European Union seeks to support Ghana to build capacity and skills to deliver such training locally. A total of 54 personnel from Ghana security agencies and ambulance services are expected to be trained this year 2021. The TOT is planned to cover more personnel for the next 4 years. Kenya and Senegal are also beneficiaries from similar sponsorship package. We are sharing with you some pictures of the first batch of 8 police officers under training in Spain. And a woman at the Babato Abonti and Chester, one more dear postifo, as a woman day, one more Akopimo, it was Spain, Susum, and Funny, a Babato Abonti, and no Adona e Case Adebi. As a security agency, na mutimi mamonyo so open. Mutimi bie enema eni so man Ghana for na say akonference for no den a wo bia so enam social media esu ebi nipa no obekwa akwa no wo hu say mutimi di nipa 8 akwa kopie mu e was Spain ni nyina mo bota ye nyina ne sem pese mon tackle armed robbery cases a ekoso e wo meyi emu na enu ntino mo de eto abonten e de na chese mudwumedie no NCP said the ese na efata ne no na amadodo na ekase sa esu ene eban a chese nkati memufo na nka eye obi wo hono ma atwa na ode ato hono say I'm going Dubai, I'm going here, mekwa ha na nipa na ede ababa beto hono na wa ma na nkofo ahunu say from this season ekode wonti ni fie na eno na so na nkofo kwakwa bowra hono eno bi na postifo no wo mo eye no wo mo madodo na ehunu say wo mo kwakwa pie mu e was Spain just because of say wo mo betimi attack eye and robbers wo omayi emu entimu kwakwa sua no eye den a wo mo so ebe build up wo mo so strategies a wo mo ede ebo
kokro no eno nti na omo susu sem anka de we de na edi kwan sem aposifo no ede ebebeto eye wo mo platform so ema wo mo anasa timemfo ehunu de wo mo eye na no de binum nso ese eye ne kwan so eno no esan se eye Ghana fo se ya no asori ede ti aposifo ti ene na wo mo ensori na wo mo nya adwuma ma ye hunu se wo mo ebo Ghana fo ejapade ene timemfo ho eban eno nti no eno a wo mo de abeto abonten ebeboa amadodo na ehunu wo mo emodembo a wo mo eye na tuso ebusu ma ye nhade ye ko eye amanone se bibi ekoso ewo wo mo abrabo ma na se wo mo ahobampo dwumedie no etosi na wo mo ekwa ben wo mo na se wo mo koye bibi eputi eye new strategies on board just to find something na eku edit wo mo anyambia wo mo de bebebeto eye wo mo platforms so social media to be precise aje obia ebe hunu bie ema wo mo hunu se sei na wo mo eye ana wo mo na monto eni ana enti adenti na Ghana de bibi ania na ye de ababa beto abonti se obia hunu eye emu ebi na anu ada obi kokko pie mu e national security wo maka church se kokko ye se wo kwutwa ho mfonye eno mo hwe se de ekoye musi munti bi da se monnuoma amo ye de ba beto abonte by Ghana police de o mutimi de wo monnuoma ana se hihye ye egu akwam o mo betimi de ako e de atia eye arobi cases o mutimi de ba beto abonte e ma ni eyeye ana de abosifo yi eyeye ana se wo platform o mo de e kire nneoma wo mo eye ne kwanso enu etweye ana se etweye waje Fabra ebebeto eja ewo tuma jin eche comment section like videos na share ewo all the social media platform eso ekuya sikapa enemy dasene yebesan edi ehia ebi